Ole clear tu te chibai le vek ule thojan ni khan Manipur police suan search operation an state ta an kalpuya ral thuam tam tak an muchuakin an mana hei hian mi thong viau lo mai the nima sela ral thuam kara an thil muchu ero hi chuan mi tam tak a thong thung chu an thil muchu chu Starlink terminal ani Starlink hi kan ria thiam thei dan tur chuan satellite internet provider ania ani tu pa chu tuna khovela mi house ber nimek Elon Musk ani India rama Starlink hi man theina permission awm lo ani chuan engtin nge militant ten Starlink hall hi India rama state pakhat Manipura an man theile engtin nge Starlink hi kho in to po vak lo na le boina chu fo na huna man thein ain lan the tuin nge thunun le technology hian phalna tel lovin ramri akan theim ni Elon Musk san ain zui lowem ni achan chu in biak po na thataka kan man chin hian chiat na lian tak a thlen thei wang ani report dang hian he kan thu soi hi ati chiang le zual ome kumsang hi somni pali November thla khan Indian Coast Guard te chuan sanghaman tu telong an mana Myanmar atanga local longa hian methamphetamine keji sanga chuang alo reng mai Indian Coast Guard in drug an man to zonga ala tamber chum ania alhut zong hi $1 4.25 ang velin an chut ani mase news ni ta zok chu drug smuggler te hi engtin nge helaya hian an thlen thei ti hi ani reporter changa landanin Starlink call an man wang ani India tuipuya kongzon nan an man baka vaukam thlen nan man an tum ani hei hian ngai ven a hlo le zol tir na chan chu Starlink hi India rama man ani theilo wang ania phalna aum lo bok tin chu mai baka Indian tuipuya po aman theilo shim bok hei chau hi hetiang thil thleng om chun hi ani lo Manipur police ten December ni som pasari kumsani somni pali khan an state ta search operation an kalpuya militant tel laka changin ral thuam somni pakua an mana tin hei baka hian Starlink call po aum tel bok tu nei tu te chuan satellite internet antenna le router an mana Starlink ti ain ziak ani helai huam chunga hian Starlink an voi khat man chuana ania hei hian zo na poimo tak asiam ta ani Starlink hi man phallo dan phallo ania Manipur engtik lai puwa boina chuana hmuna engtin nge an mu chu theile he zo na hi changdon ta ila zana RC anga kan mu tam tak hi satellite tam tak ania Elon Musk company SpaceX ta ani SpaceX in Starlink satellite hi kumsan hi som pakua chang khan an kap chok chana tuna tak khian Starlink satellite hi sangruk vel ban sanga aum to ani Starlink hi engtin nge satellite pa ngai nen danglam na nei Starlink satellite hi orbit niam te a auma chuti lain satellite tam zok hi khovela changa kilometer sang khat vel hla a aum tlang pui Starlink satellite hian khovel a hnai le zuala aum je chu internet service chakzokin ape chuak theiti na ani tin heiba ka hian Starlink hian internet chu muntlo po vak lo na thlale lai taka ani emo tlang chi pa po lo ni ta se internet mang thei turin signal ape vek thei ani Starlink hi midang te ti boi ngai lo ma ni ya call nation thei na hian mi a hi ple abik takin ram chen khat indona emo boina tok mek te tan Russia in Ukraine ado thut lai khan internet service ti top ania Elon Musk suan rang takin Starlink internet man thei turin a chop chuak ngala Starlink routers singkha sanga vel chu Ukraine na thon lu niin hei hian indona Ukraine chu apuina sa hle ani
Sudan Indona Starlink hi civilian tan le humanitarian group tan chuan dam kho chu ana ania a chan chu mipui van tlang te in biak po na a chiat vek wang ani nima sela Starlink Indona hmuna man hian in hnial na lian tak a chok chuak tlat mi then khatin an sei sian la chan chu ram thu nei na akal kan an tia a chan chu Starlink hian local telecom regulation tual chung telecom in kai hruaina dan akal kan wang ani tin Starlink hian Indona private company le amhmang tu te inkara boina siama hei hian Starlink chu targeta asiam tel pha bok Russia chuan tuna kan linka system asiam to ti soya hei hian Starlink signal aman thei don ba ka ati boi thei don bok ke chen khata chuan Starlink ngei po hian boundary asiam vele tho boka internet Sudan case anga te hian April ni somthum sang hi somni pali khan SpaceX chuan Sudana internet service apeto don lo ti apuang hei hian mitam tak internet mang theilovin asiam pha company chuan ramin phalna apek chu chawin aman theyang ki an soi Elon Musk satan ringot chuan engkim mai endik na nei vek chu thil har sa tak tur ani Starlink hi man thei ani le ni lo tur thu pe tu tur ani bok kumsan hi somni pan hi khan Ukraine chuan maritime drone attack abot saya he in be na hi Starlink kaltanga nei ani Max chuan hemi chungchang hi a reta a engineer ta hna Starlink in a huam chin internet of turin atia SpaceX CEO hian boina lian zok a chok chuakang ti a hlau ani Starlink po hi mitam tak min thun zom thei tu khol thatak ani thei lain kong le lama chuan misual kuta awmani chuan ral thuam la taka achang thei thung ani Starlink satellite beam Manipura manchung changa Elon Musk SpaceX CEO ni bok chuan thu chuak aron nei until man na hmun hi Kuno Imphal East District Manipura ani anral thuam man hi silai le amu engemo zat ania hengzinga hian Starlink device atel ve ani social media lama ex user ten Starlink device su helpol ten an mang tian tar langa Elon Musk su hemi chungchang hi bi chian na neya technology an man dan dik lo chungchang a hian thunun tur le chanpui turin an ngen ani Elon Musk san he post chungchang a hian thu chuak aron nei vele a ti hian exa a tweet ani hei hi thu dik lo ani Starlink satellite beam hi India rampuma off ani atiin aron soi vele ani he until manjing a hian internet satellite antenna internet satellite router FTP cable meter somni le Elon Musk sa Starlink internet service pe chuak tu tuna license nei mi lo India man thei lo te hi atel ani hemi chungchang a hian enge thudik tak ti chu chiang takin hriata har sa a Starlink hi signal telovin helpol te hian an hmang thei nge nianga Elon Musk zok hian dota soi ni yang hemi chungchang hi chu thudik tak nakina hriat chu nge abei sei om ani ole khati zong kha tun tuma kan ngai thak thei le kan tar lan thei chu ani ye